Menteri Ketenaga Kam Jngoh Pyrthei ubak Puan Lingdo ula banjur halor ke Jingdon Kam ban Kyntiew ya ke Jingpen internet ya ke Mariang bat ke unique selling point jong ke Jylla lingba ke Kam Jngoh Pyrthei ke bayai ne habakren cikilat put Pyrthei kubor ubak Lingdo ula ong ba ke Kam Jngoh Pyrthei kam dei tang ban Kyntiew ya ke yok ke kot Henry ban Pynneh-Pynsah ru ya ke Pateng Mariang jong ke Jylla. Haga juga por ula kerpat nak kebenta ke jing ya biang tara hapdeng ke roy ke kiu bat ke jing Pynneh-Pynsah bat banjur halor ke benta bayadei bat ke green tourism ke ban pinmentoy lang ya ke Mariang bat ya ki nong snong ke imlang salang. Primarily a concept that promotes Meghalaya's greenery, which is our USP, our nature, climate, and it also serves to emphasize the need for us to preserve our greenery while we are assailed by modernity and the changes that come with time. Menteri Ketenaga Pulih Putih unong elam ke NPP